Wana bedo bedo meeting sa Paul ite lang kasi office of Guru Minister pure lang kasi foundation. Yakina jama Paul ame bullo bedo leyo. Kaya concern ame wana bedo nuonga tare office na minister bullo bedo nuonga bedo. Jama mete atimere ilano. Yes, kina ge kina jama mete atimere ilano. Chela jama wadu nungi concern na Paul na yeye bedo tela bulla papat ma tehra papat. Kede bulli office papat ameti tar roko kene bedo goya team. Kepene minister bedo neno ginara social media. Kemi wa clarification ya. Yeah, when Jana actually carry that slide. Ama duan chiel melang kan the meeting er ke council te ka boka patek me te ka be gene lonya me cherpa tona. No kini ya kene jamo kena bero ka bo bero win concern ye bero ko kene. Now bero responding bero kien na chiel la chiel. Now resolution na bula medo be meeting etin. Omo ho gene ni we are clarifying can gini te bini bot tela bulle wa papat ngati gino ti tela on kache foundation bulle do mo hori clarifying me responding bot lo dusu indi yo gige yo ni information na tia mo katu ni o bedo cha mo da ma bota mo no bedo cha mo respond bajo ka do pengen la me ber ko ni gele mo no ro ko ken ko be mo bedo AI computer ina jo yo ba ko ta me do biro o be lan na chero la eto open information biro kato kare do mi office of minister of budget to hargi metin mo kan ya list we are clarifying copy awa chele we ya do mi to me yopi bet very clear ni information no kati baratela ni po bedo information ya bolang ka chiro foundation po bedo kopa bulu dang bulu pe tiker ngechoro ikopa gina winyo kita wina winyo kere social media ni ijama mordang jono ta mistaking ni adu ngatelo kuno bela tela bulu gos ber pa ja kena waro ngeyi na be man ja herringo ako na dungo lo ni man pa tela bulu gos kitela kuno appearance ati kenu te nen bulu kitaro bero mi joro ko kena ber mistake ni la kuno tela bulu na tela ko eto miyo gi information ni dami ta med mi jonge ni ngato lo ni bera duong ame telo bul be tela lwak mela te la ka chro institution to ya tela bulu en wen miri meyo mana be tela won biadu meti winya wini chan eka ko perni ber ko peren bulu mela peti ma setting keri ko da mi ro kwa ke ya tek borro ko kene ni ko padongo ko ber ko peren be ko pa bulu mela be da representing image ala be la ber to kamo ponya be in pelo ko ko ni pawli so ko po ron ko kana ler gu yamu da mi ta kwa ke ya bor tek bor lwak dusu mero ko kana pati mano po bero ko pala ber ko padan no ni ko ko ena pire eno ko bo gin ke mewa e kadang ko pedang po wara ber yir wan tela me bulu e gini lano bulu wana chala jo ayot ngo ame jo ayot romo kwanyo wonya ngo aja jo romo kwanyi ko pien do mi to kwa dongwa elders wa me gino tie la ka me platform mor kena gino lo yera moti yugi na yera mor ne ne yera ne na bera me ron konyo as role model la bulu jo ayot do mi to kwa ni tela wa jo adon gi mi ti di na me ron mi bulu ko fara ne na ber ayai bodgi ma riodan iko pa hada gino ko ko bara tek ina gwe ya don ko di kadon security po kwanyo action noro gina ma ko ti hingi mar ber ko pa be inciting violence ko ber gina ber da wana mi to kwa gini gina dok tungi chen la mi ro ber kara chiel la mi ti kara chiel wana chana tu copy ti podo kwero chala neto aking wa just muje just amudure bi ameno kara moto chik me la ka chiro foundation we have prime minister office the prime minister Frederick Gwalaye yi ko ragwa ko office mere da ka kara no nena ni tia beta iko yera jo ron ke ni yera nya sukan eto ko peno ko bani o mi odong amo bero don ameti tela me la ka chiro foundation tikere luoro jani jana dong peda do woro gene cha kar beno ko ni ka do jane poti mo gene ma ko ti tingi to dongi wando to gwa ko dongi yala bulla mede wano ko be bula cha kala do bere bora donga be bere ti kere gi ni beda ti kere donga pen gi noro romo ti mere ko ngi chamor ke do mi kinni wano bero nena kar mor kar ngai aduma tel me la wore la ka chiro foundation jo lo ni come di cheng der ka jane pota ko ko pe lura poto gene kere gi meti mo ko gi noro ken
to mito kwani gin miro bet ukel kuch bet jadongo kuch jakelo mar yakina langi pe miro win sighting lweny yakina langi yawan kwaye ni lweny miro gihi en tij mete kwar na bereni ber tij ber voluntary service ameni tiyo no pidongo rokor lweny tamo kwayo